Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah hamdukuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada gete be meha hazirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miyad algon men bahus kurma hamachifa mawduwa ki raj taraggi kurma boda beenmani la markazi nizam itura taraggi kurme. Algonga bෑren wakalat mikurani mawduwa ekkola. Ade taraggi kurun algonme maana kurani washajehe gotegga umrani gotunna iktisadi gotunna ijtimai gotunna insani gotunna wasiletto gotunna siyasi gotunna minum ves gotun ekomakan anna kurierun taka algonme la markazi maana mikurani UNDP ga nawaraste kanuwadi hanuwana ahar liwwafawa governance for sustainable human development ga wa gotun goenni mumuge bara zimma taka masuliyatu ma dawlatun kudi idari dairataka hawal kurma ade mawduga wara reetikon ishara kolla fe boy boda beenum wani alugonduga bෑවරින් wes qabul kurawwa dive hirajya taraggi kuruma kurevidane bෑවරු kantatake hunnane nama wes alugon me mi danna wani boda beenum wani la markazi nizamu itura taraggi kurme ade dehas dihwana aharu majlihum bilefasagin alugon me dive hirayyitunna mi ai la markazi nizame kiunu nizame alugon menge terega rashu council taka atolu council taka eche ufedi alugon menge tere tafatu kankanta take veribegen dia ade mige natija emme furihama gotuga alugon menna nulibunu kamaki mi ilafatuga nizamaka bima ade dannawalanto miyada hama ebbes nafsani farwade emme department en huri turakunu mihaku depression ga ven tahammal kuram bala therapy nagan annan cheheni male ade masters degree ya phd ya mihuri haache hadagen rashuga wazifa netima anekka fatafa midan jehni male wazifa hoda mi to tibe fulun dannawa taraggiyaki ade principal teacher netigen rashuga hammas wanden school ga tawlimu de unima ladaringe tawlima ekura asaru mi to midannawa taraggiyaki rashuga alugoduge bima gondudasha eheri vaya mama kafage mahanaga ves duko fa alugonu miyanni malaya kuda koteriyaga banku beduga ule mito taraggiyaki ijtimai halatu miha davve mi huriha kamakatya befulu nazaru hingalawwa mimaru wima alugon menge tere gon ebbawantakama ebbaywantakama guluntan netunima mi jilu wi taraggi kuran kihinetto taraggi kurani mikan kureveni la markazi kogge mi alugon midanna wahake ki den tibe funa ingilawwana iktisadi gonna de policy monetary and fiscal policy ay alugon me mikyani sarukaran amdani wanna wetten ei fee kamugavies tekuhuge bawetta kamugavies deha satara wanaharu IMF ing dirasa ekofa minnani fiscal decentralization and fiscal policy performance mi dirasa dakkani fiscal lamarkaz kurumuge sababun taketi agueba davve waki sarahattaka live wasilettanga mative bekaru khararutanga badavve ade mihuriha kamekogge miyaduge haletaki ekkale siyasata kandala oin irues gaanu oin irues ekkale rashu councilun minaga teku hennaga fa bala mira eddini marayitu mi hakurani konfada etto mi alugon midanna wahakeki mi hembe alugon me lamarkazi nizamu itura taraggi kuramve ade diggaruga komme sarukaran asa ekivatturuge ice plant taken ala Vaahaka Dhekkiyas bale diggaru rayitun kyariga alugon mennan e beheto bale badaretto e beenumani airport etto e beenumani faalametto e bala rihakuru factory etto e beenumani ade mi diggaru rayitunge beenun taka vinda kurieruma taraggiga wahaka alugon men midakkani diggaru rayitun ingene ehembe e baigge muhutadu taka beenun taka fuddeni mikan alugon mena taraggi kure deni alugon men midannawani la markazi nizam taraggi kogenne ade adives tiyobe fulu livwate deha sadamna haru journal economics ga how close government is to its people mi dirasa ga dakkani kudi idara takun bodu amdani enerevani bodati idara tahunna kaun takun libeni kuda amdani eke midannawani alugon men la markoz rangala kure vijjayamun itura taraggi kure vijjayamun alugon mennange baamdani ituruwe ekkala sihhi daira kuriyeruwe tawlimi daira alugon menna eba kuriyeruwe alugon menge qawmu taraggi eba engeto adives liubati nawarstek addiha pasmana haru liuba fa dirasa h wandeya Robert Drezen liuba fa mi dirasa the concept of fit in contingency theory ga vidalwani bodu nizame baba kurumu ade
فهموا ندبتان لا مركز كرمون تحليل كربه تجربة كربه دراسة بسبب كربه آدي قوم قبضتي مشروط هنگا إيرو pilot projects تا كودي إداري دائرة تهو عرقون من نجس جيام كينة تواني ترقي واني تحزيب واني مهم عرقون عنكاس مدن وني راج ترقي كرما بودب بينو وني لا مركز نظام عرقون من ترقي كرما والسلام عليكم Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hamdu kuran Nabiya sallallahu alaihi wasallam insafir fandiyaron the team ke bavering wadanti be meha befulun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ad mire algun men bahus karo megenda forika da mawluwa ki rajya taraqi kuruma boda beenu wani lamar ko zi nizam itura taraqi kurume algun team wakalat kurum gendani mawluwa dekola ehenam is hagigata ekkola bahus sagen kuredi ume kuren algun men mawlu mana kurage danna walana taraqi kurun algun men mana kurani दिवे बहुगे रदीफ का स्वागत थाने नुवता कमे कुरिया गेंदियु नुवता हेयो बदलता गेनो मिमानागा गांव मुतरकी कुरुंग अलगन में मिमाना कुरनी IMF वर्ल्ड बैंक आदि UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बयान को फवा गोता इक्तिसादी गोतुन्ना सियासी गोतुन्ना इज्तिमाई गोतुन थनकं अन्ना कुरिया रुमुगे मानागा bodu algon me mimana kurani kom me minakum ves ituru nuwata molu mimanaga lamarkazi nizam algon mana kurani ma sarkaruge hidumetta rayituna gatum for koddinumuge nizama ehenkamun jumlakon algon me mawdu mana kurani divehi rajya iktisadi gotunna siyasi gotunna ijtimai gotun taraggi kurma boda beenum wani ma sarkaruge hidumetta rayituna gatum for koddinumuge nizam itura taraggi kurume nune eyavuren kurin jehe ma boda मां मुहिम कंदतंग एबा हुट्टे अडो सवातिंगे तो गांव में तरकी उमटका एम में मुहिम एकमकी एतनेगा अमाम वेट्टे गामे फव मियदु अलगन मेंगे मुजतो मत इबेफुलम बल्लवालोव मतो रोमा दुआगो अलगन मेंना फेनिगे मिदनी बीरे नेति खारे खंदुरा नेति अलगन मेंगे माउसुम एतंग हशी एत फुराने का हमला देविगे दाता हिता में कि मियदु अलगन मेंगे मुजतो मोगा ए वाली हेरमुन दार ए वाली हिफा हट्टा गाने हिवर हुरी मुजतो मोगे अतेन नेति मेंगे तो अडो सवाति बेफुलु Modis police service आम कोफा वतफास हिसाब तक बदला लारुगा देहास 22 वनहारु 13 फसतेग सालिस 3 मसला देहास 23 वनहारु सादहास अशार मसला आदि देहास सौभयुगे मिहातन यारुगा एंहास हस्तेग सालिस हम मसल रिपोर्ट को फेबेगतो कोबातो मिगे सबबकी गानुनु तं एकशिके मागोता तंफिजुनु कुरेमुं एगे नतीजा का वेगेन दानी कोबातो पीरेन नेति मुजुता मोगा कुत्ता कुरुं इतुर वेगेन दिउ फसादा इतुर वेगेन दिउ आदि दन्नवंतो मुली मिहा कादा निजाम के गोतुगे मिहे मालगो में तिबेफुना एब्बस नोगे होलेने अडुवा सबाती अगन मेंगे गांव मुगे इस मगाम तंग अदा को फती बेफुलो आमी लफुला मी विदालवनी तिमन्ने की अलगन में दिवे हिंगे मिरीत गोंडदत्तका रत्तका फला गिरिया फेंफो दकानुला दिरुवालंग हुरी मिहे के बुनी मस अलगन मेंगे मुजतो मोगा अमांकमा मिनिमंकमगा उले मुंदानी हितामे की मदन मस अलगन मुजतो मोगे बाय मिहुं एबेफुलुंगे फहातुगा अज्जामुन सना कियामुं हामा एबेफुलुंग अलगन मेंगे बस कियं इस्कुरंग उलेती फद फसादिया गिन मुजता फसादिया कुत्ता गिनमुगे नतीजा का वेगे नानी तिबे फ्रंति विदालवा गोता एवस निजामें ए बोडतिले दुम्मतिं हद्दुम्मतिं अड्डू के करंतो तो डू ए निजामे गेने से अलगोन में तरगी नुगने वेने ए मालगोन तिबे फना एवस नो मिदनवनी राज्य तरगी कुरमट बोडा बेनु मने की लामर को जी निजाम इतर तरगी कुरमे नोने आदिपुरंजी ए गंददं एबा हुट्टे अडवसवाती गांव में तरगी कुरमटका एतनेगा हुनर वेरी इल्मा हिल्म हुरी फेमवर हुरी तौलीमी निजामे बिना कुरंगे बचे अलगोन के निजाम बट्टे फौतिम यार कीन कुंतो गेंदे मिवस गेंदे एवस गेंदे बुने फी सबिलिल्लाह या सर्टिफिकेट बहादनी फेमवरे नेते एंगे तो इल्म नेते हुनरे नेते एहन वेगे नु तो मि दनवनी तौलीम नेते ताकु जमाना एक वेगे तन दाने बुद्धि के मगुं एकी बावेगे कि हां बोड ते तो मिकं अलग में साबित हो गेंदनी इहदो 7 फेब्रुवरी देहा सौवियुगा वर्ल्ड बैंक आम करे विधि राज्य के ह्यूमन कैपिटल रिव्यू रिपोर्ट के मैं बयान कर फन के तो ए रिपोर्ट का बैंक ऑफ फंडनी राज्य के मिहार के तौलीमी निजाम का फेमवरे नेते नतीजा का वेगन दान का रिपोर्ट का बयान करनी मिहार हुर इंसानी वसीले तक रौसमाल बेणु हिफा मिंवरा वजीफा अदा कुरा उमर दिवेही जुवानुन दायरुगा राज्य के उफेदुन तेरे कम
dhekkumuge tevis insata davvegen dane den algonu men kehnetto tibefuna ebbas veveni dannawanto tibefuna tiya vidaluwa nizamu tanfiz kurmattagas beenuwani ilma hilma hunaru zuwanunne ekamen netehengeto ehmi manutto algonu men mi nizamu esmioti Switzerland import koffe ehmi algonu tibefuna ebbas nuweveni rangalan aduwasawa dekun Afrika ge minivan kamuge bappa Nelson Mandela vidaluwani no country can really develop unless its citizens are educated evs gahumakan hagege taragiye nugenevene etanegge rayitun tawlim vefa tawzi befa nuwanama em vi magumna tibefuna ebbas no emi dannawani divehi rajya taragi kurma bodabbeenu wani ki lamarkazi nisa mitara taragi kurme nune evvare ma muhim evvare ma bodati kanta dange botte assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahir Rahmanir Rahim wadante bemha befulun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kurom beganda forgad bosk maluki raj taraggi kurma bodab beenumani lamar kazi nizam tor taraggi kurme algonda bayari wakalat kurma gandani malu ekkola adi hagigata sekkola ad mirek malu fenumayako algonda hitan em furtamas veriwegen ai bar me dehas deviyuga the Journal for Environmental Economics and Management ga Dr. Virjan Vaadwarikma begotum haddafa shayakurafa dirasa engetu mi dirasa ga wagotun Vaadwarikam ufedeni emme furtama dede fardung meduga efo ailatahu meduga rattahu meduga adi qaumatahu meduga vaadwarikam fulaawegen gos mi vaadwarikam usabun algonmenge terega wara ega waran edeve asartake ufaddate mi dirasa gave adi algonmenge mi kuda rajya badala mi lafataga lamarkazi nizamako algon badala mato rajyage motorun hali 4 fushiga digina taraggiga mashrutake hingatan fenumun avatte hali vihandu council kuram fushikitto adi council ga masekke itora mekuhajja era mihar mewani hali 4 hutta ara hamakoffe engetto ehe mi algon medanne algon ge rajya taraggi kurma boda beenumani lamarkazi nizam itora taraggi ko mi vaadawarikan gayam kurum engetto adiyesti bepur madosso algon itor dirasa ka jilana Oxford Journal ga Andres Rodriguez pose adi Roberto Cruz Liwa Fondani does decentralization matter for regional disparities across country analysis minamuga kurabafa dirasa ga vidala fawagotun lamarkazi nizam harudana kurevi sarahaddi tafat kurun tanuwata regional disparities kuda kurevi kamuga wanama egawmege taraggiga duweli intihayan haluwegen dakamache ingetto adivis adoswa ingetto algon menge mi rajyega miharu lafataga me lamarkazi nizam amu kurin algon menge huriha kamaka barosa efati mi fura male ingetto namas miharu kanwati hento mi lafataga lamarkazi nizam mai algon menge terega mewani ituru first city ufatigen gosse ingetto adi mi first city yan ara hamakuruma ituru kudi rattakom masek kurumda mansare ingetto algon menge fenige midani kammihen ovva algon men kinetto dannawani mifada lafataga lamarkazi nizamu mifada bodu badalen as for euro oy algon men kinetto dannawani raj taragi kurma boda beenome nuwe lamarkazi nizam taragi kurme ehenne nudenneve nengetto adi sadosawa idari dairata ebeka glohor kankamuga gonninmu baar dibunu waraka taraggiga maidanuga ihunavore baara duvwagatma fursat ebelibigende ade meewa salgon dannawa wahake no ingetto ade Journal of Business Economics and Finance ga kapitani em dehas asharega luwafani kigeto idari dairata barwarive minivan kamayeku emihunge kanka nimu bar dimuge sabun e mujtama ka emme faada hor gotan hidumetta mujtama weduga fulavegen gos raitunnan emme faada hor gota raitunge muhtattaka riya ekko ebe terega daru afasa behegen danakama adi ebe economic growth nota iktisadi kurierun ituruwegen danakama එහෙම වීම අල්ගොම දන්නවනේ මී අල්ගොම බේනුවා කුරියරුම කිලාමර්කස් නිසාම් තරග්ගී කොග්ගෙන් අල්ගොම ඉක්සොත් ෆුලා කුරුම අල්ගොම බේනුවා තරග්ගී කිංගෙතෝ අදිවස අඩවස්සවත් ඉංගෙතෝ අල්ගොම ඉදකොල් බෑරි වරන් අඩ බාරුලා විදාල වෙච්චේ රාජ්‍ය ගෙම් ෆුර්තම් කුරන්ජේ කමකේ තරග්ගී කුරුම ෆුර්තම් කුරන්ජේ කමකේ අමන්නමාන්කම් ගායම් කුරුම අල්ගොම තිබේ ෆොන්න දන්නවල් දෙන්න රාජ්‍ය තේරේක අමන්නමාන්කම් ගායම් කුරන් ගොව සිංගෙතෝ අද දිවේ රාජ්‍ය ගාරොන් අසාසික 233 මන වද්දාක වාගතුන් ඉදාරි දායරාතක එබයික තේරේක ගවායිතක උසූල්තන් හෙදුමගේ ෆුර්සත බෙලෙබිගෙන්ද නමස් දන්නවත්තෝ රාජ්‍යයක මියදු මිකන් තම්ෆීස් වමුන්නේ නුදවේ එංගෙතෝ අද අලගොන් කුඩ මිසාල් දන්නවාලාන අලගොන් මෙගේ මි තොජ්ජේ කාරබාර බඩු ಫುರ ಮಾಲೆಗ ಅಮಲ್ ಕೊರಮಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗವಾದ ಶೇಂಗೇತೋ ದೆತಿನ್ ಕಾರ ಹಸಾಕಲ ಹೋರೆ ಕುಡಕೊಡ ರಶಕ್ ಗೆಸ್ ಮೇದ ಅಮಲ್ ಕೊರಮದನಿ ನಮ ಸ್ಮಿಕಂ ಬದಲ್ ಕುರವಿ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂಗೆ ಇದಾರಿ ದಾಯರಾ ತಕ ಮಿಫದ ಗೊಂಡಿಮ ಮಗ ಬಾರು ಗವಾತ್ ತಕ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಹದು ಮಗ ಬಾರು ಮತಿ ಕುರವಿ ಚಿಕಮಗ ವಾಣಮ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂಗೆ ಗವಮಕಿ ಮಿಹಾರ ವರೆ ಅಮನ್ ಒಮ ತರಕ ಹೆದಿಗೆನ್ ದಾಣ ಎಂಗೆತೋ ಎ ವಿ ಮೇಲ್ಕೊಮ ದನ್ನವನಿ ರಾಜ್ಯ ತರಗಿ ಕುಮ ಬೊಡಬೇಣುಮನಿ ಲಾಮರ್ಕೋಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಉತ್ತರ ತರಗಿ ಕುರ್ಮ ಎಂಗೆತೋ ಅದಿ ವಿಸಲ್ಗೊಂಡು ಇತ್ಕೊಳ ಬ್ಯಾರಿ ವರಂ ಅಡ ಬಾರುದ ವಿದಾಳು ವೇಡ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಇವನು ರಾಜ್ಯ ತರಗಿ ಕುರ್ಮ ಮೆ ಫುರತ ಬೇಣುವನಿ ರಾಜ್ಯ ಗಮೆ ಫಸಾದ ನಟ್ಟಾದಮೆ ಅದು ಫಸಾದ ನಟ್ಟಾದನ ಕೊಬ್ಬೆ ಸಲ್ಗೊಂಡು ಕಿಯಾದನ ಎಂಗೆತೋ
are the implementing citizens participation and decision making at local level organization for security and cooperation Europe ga liwa fa liuma ingeto mi liumuga wagatu mi dirasaga wagatu idari nimmunta nimmumuga raitunga bari un itur kurmaki lamar ko nizamegge emme ma en asas adosawat ingeto ege sabun defu fenna nizame gaimve idaratoge muwazzifun nimma nimmuttaka jawabdari kurumge fursate bali be ingeto ade den nikon natija ko bato la markaz nizam tora taraggi kuravi kamuga wanama taraggi ge mashrutoga nimmun nimma faratta raitun gata embe ganesde ingeto raitun council ta gos ek sual kuran fursate fahvegende ade akhir natija ko bato ekkala corruption atiya be front tiya wadaluwa fasaden huri dorte banduwe taraggiyen huri mago itura fulawegen diume ingeto ehvime algodu stakurar ko hadis midannawani raji taraggi kuruma boda beenumani la markaz nizam itura taraggi kurme parabada shukriya bismillahir rahmanir rahim Allah hamdu kuran ekalanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam insafir fandiyarum bahus ke bayaring adi haziroda antebe meha befro mire kurumida forikada bahus ke mawduaki rajya taraggi kurmataka boda beenumbani la markazi nizam iturat taraggi kurme ade tibefulun irur kola dirasata hoga nant vidalwe la markazi nizam ga wahaka kitame waraka dekkevis la markazi nizam taraggi kurumuga kuring algon menge rajya taraggi kurmataka kurinje lakka bayar kankan ebori ingeto turki vilatuge selchuk university ga professor dr ali akar सियासी हमजे हुमा कौम तरक्की हुमा गुळे को तुम हेदे दिरासा का विदालो फेवनी मुस्तकबल का कुर्मत वेदान गोंजहन तक ngaragat mu gabil kan libene kan engene siyasi baarwarikan otume ingeto kaume taraggi umataka emme muhimmu kamaki ehem vima algonmen ge rajyoti ehalatu ko tibefrunti vidalwa fada wadaverikan almen rajyege siyasi mahalum wara reachan ebe fene ingeto almen ge rayitunga majiliheki dummarufume kuleru dandeke tafata nete ingeto etanu ga onnani bagudi bedduma gadahi fonde egota tibefrun benwen almen ge radashuga lamarka nizamus hinganto rayitunga rayituna kaume ge taraggiya beenumwana gaanunu taken etanako nuhede ingeto adhamayako sarukari jawabdari kurunga badaluga taraggiya fahiko sarkaru hushala biltaka project tawga ebefulun jassawani no bode ingeto ehenkamun komme fassarko alumenna penigenda mandaraki kobato taraggiyataka algonmen kuriyan ala fiewlo sossalagen go salgonmen mijeni indeye ingeto algonmenge gawmuga haluga dulu miharu gomundani shairu vidalo afaden komme mihiko emihige nafsataka komme mihiko emihige jibataka komme mihiko emihige jahataka komme mihiko emihige gondiyataka masaka kura bayakasha nune ingeto komme komme waki rashe waki kule waki gaume adi waki rashe waki kule waki atole waki aila waki jinse belumennete engodiegga algonmenge tawlimi befulun goyage masake kore warga siyasi leader una shinga to henkamu gaumuge taraggiya lamarkazi nizam muhimmuge kurin gaumuge taraggiya siyasi hamuje muhimmu wati algona tibefuna mire eggalaka nerige miwani America ka philosopher kam Ralph Waldo Emerson vidalwani the first wealth is health inge tolmenge sihi nizam balamato alme sihi nizam ko tibefun vidalwa afada rarashuga therapy ta devena afada nizam kawani furto malege me markazi nizam ko terega rangala mikan kurevegen nonto ehem vima algomenge sihi nizam ko halato egotun efada wealth ke nizam algomen libena kamuge kuda single ves algomen ka nulibe inge to social media ka platform takan almen balala almen fennani gayen nara balita cancer pada gayen nara balita tahammul kurmun da almen ga khunna akhtu salan jamunda manzare inge to ei kivegen to ebefuluna beenumwa balige farwa beenumwa fada kankan dawlatuge nizamuge tare nukuraveti inge to international agency for research on cancer ham korwa gutaka dehas vihwanaru divi rajyige cancer baliga hatarsteka no de hami hun tibiru egataren duisata fastor satarumi hum maruge pani ham e harterege dannoto efada farateka fase parwadaven nizame rajyige nete inge to dannoto algonmege nizam on halatki tankole fale injection jahanje salmen komme uturu karekan inge to dam mije nedi hameko boluga rissagan almen ka penadol gol ka penadol go diruwala hisab almen adu evigen dani kommes kala viha maaddan egeterege ekuleve tive e series ga penadol ta nuikashe HPN angamadur den kira to hadam mijene julla buka mijene gula beeru kurang efada halate ga algon menge sihi nizam obbe tibeful tividaluni efada kankama iskan udel me lamurkazi nizam targi kurma shay iskandene ehem vime tibefulna algon menna eggalaka neriga miulani algon menge sihi nizam aditura balala dulhe sihetega timataka algon benwa rangalu khana alumen libena nizam men alumen kham benwa mewa tarukari getere alumen milibeni wara alumen milibeni
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ මේවා අද ඉංගේ තවලුම බෝල්ලිබනි දබරු ෆෙනේ ඉංගේ තොහෙන්කම උමරුන් තිරිහු මච්චදාර අල්මංගේ තරේ ගින මිහු මිතිබනි හඬුලා හකුරා ෆුෂා ගොස්තෙලා හුරිහා එච්ච මතිවෙගෙන් ඉන්සියුලින් ජහන්ජේ වෙංගත කිනත තරගීක දුලේ හෂියෝ ජුවානන්ත කාලගොන් මේ හොදානේ එම් වි මාලු මිදන තිවෙෆුන අයිගල කෙරේ කල්මන්න කනෙතේ අල්මංගේ තිමාවට බලාලාර අල්ගොන්මංගේ රාජ්‍යශුක ගොඬුදොත්තක මිහුරිහාකම හිමායක් කුරුම කාලුමංගේ තරගියට ක වරම් මුහිමුකම ඒ නමස් දෙහස් 500 වනහර හිසාබද රාජ්‍යක මිහුඳිරු ආබාදික 80% මිහුඳිරු නූලනකම දිරාසාවරේ බවිදාල මී බිරුවරියට ඉංගේ තෝ මී බිරුවරි සිග්නල් තරගීවක දක්කර අල්මංගේ ඉක්තිසොද බර එකමක බරසාව ෆතුරේකම මසරිකම බිනාවන එකල සිනාතෂ එහෙම් වි මාලු මිදනවනි තිමාවශ හිමායක් කුරුම්ස් තිවිදාලව ලාමර්කසී නිසාම රක්කාතර කුණබල මා මුහිම් එහෙම් වීම අලු නිම්මාල මස්තනවානි තිබෙෆුන තිවිදාලව ලාමර්කසී නිසාම බොලල්ලාගෙන අල්මන්න මිකම නෙතේ වාක තිබෙෆුන ලාමර්කසී නිසාම බොලල්ලාගෙන ඒ බොමතින් වෙට්ටි දාති හිපට්ටර කීලිදට ගොන් එච්ච වෙට්ටේ කීලිදට ගොන් එච්ච මෙස් කොමසරක රක්කාතර විදබ්බච්ච වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಮ್ ಆದ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಬೇಣುಮಣಿ ಬೈಫಾರೋ ಅಡುವೆ ಹುಮಕೀವೆ ಸಮ ಹುಣರೆಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳು ಬೇವೆರಿ ವಿದಾಳುವಣಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ತೌಲೀಮ್ಗೆ ಮಸ್ಸದ ವರ ಬೋಡೆ ಆದ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಗೆ ಫುರತಂ ಬೇವರಿಯ ಹುಟ್ಟಾಣುದಾ ದೆಕ್ಕೆ ವಾಹಕೇಕಿ ಮಿಯದ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಗೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ತೌಲೀಮ್ಗೆ ಮಸ್ಸಜ್ ಹೇ ಕಮಕಿ ರರ್ರಶುಗ ಟೀಚರ್ ನೆನ್ನೆತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೆನ್ನೆತೆ ಕುದಿಂ ಮಾಲೆ ಗೆಡಸ ತಿಂಫುಟ್ ಗೊಳಿಯಕ ಅಳಾಲಾಫ ಕುದಿನ್ನ ತೌಲೀಮೆ ಬೆ ಹಾಸಿಲ್ ವೆ ಬುಣೀಮ ಎ ವಾಹಕೆ ಹಮೆಣ್ಣು ಚೆಹೆ ತನ್ನವಂತ ರರ್ರಶುಗ ತೌಲೀಮ್ ಹಾಸುಗ್ರಂತಿವೆ ಕುದಿಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ್ಕು ಬಾತು ಏಮಿ ಮತಿಬೆ ಫುನ್ ತಿದಕ್ಕ ವಾಹಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ದಣ್ಣ ಬೇಣೋಣಿ ವಶೆ ನುಚೆಹೆ ಆದೆನ್ ದಣ್ಣವಾಫಿ ಗಾಣು ಅಂತ ನುಹೆದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನುಹಿಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿಹೆಂ ಮಿಕಂ ಮಿ ವಣಿ ದಣ್ಣವಂತ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಮಿಯದು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಲಫತು ಗೋತಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ದಣ್ಣ ಬೇಣೋಣಿ ತಿವಾಹಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಹಮ ಹತ್ತಾವಸ್ ಮಿ ದಣ್ಣವಣಿ ಆದ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಎಗ್ಗಲಕ ಬೆಸ್ ಮಿ ವೆಫ್ರು ಅಳುಬೆ ಫೆಂಬಿಮ ದೆನ್ ದಿರಾಸಾ ತಕ ದುನಿಯಾ ದಕ್ಕ ಹಗೀಗೆ ಗಬುಲ್ ನುಕುರಬಾಣ ಮೆ ವಿದಾಳು ವೆಸ್ ದಣ್ಣವಂತ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಕುರಿಯದ್ದಾಣಿ ಹಮ ಎಮಗುಂ ತಿಬೆಫುಳು ಅಡುವಸವಾತಿ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಮಿನಮುಗ ಎಂಟೋನಿಯೋ ಅಂಡ್ ಬೊಯನಿಸ್ ದೇಹಸ್ ಅಶಾರೋಣ ಹರ್ OECD ಗೆ ತಿರಿಸ್ ಅಂ ಮೆಂಬರ್ ಗೋಮ್ ಹಿಮನೆ ಲಿವ್ವಾಫಾ ಜರ್ನಲ್ ಗೆ ಬೆಫುಳ ವಿದಾಳು ವಣಿ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮಂ ಅಣ್ಣ ತರಗಿಯ ಗೌಮ್ಗೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತರಿಕಮ ಫಸ್ಸಿಕೋ ಗುಳಿ ಲಾಮ್ ಹಿಫಾ ವೆ ದೆಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮಿದನಾ ವಾಕೆ ನೆಗದಾಣಿತಿ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೀಫಾಣ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ತರಗಿ ಕುರುಮ ಸಬು ಮಿವಾಗೊತಕಿ ಇದಾರಿ ದಾಯರಾತೋಗ ವಕಿವಕಿ ಇದಾರಿ ದಾಯರಾತೋಗ ವಕಿ ಇಕ್ತಿಸಾದ್ ತಕೆ ತರಗಿ ವೆಗೆನ್ ದಣಿ ಆದೆ ಮುಳಿ ದೌಲತಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮಾ ಮೆಷಿನೆ ಗೊತುಗ ಬದಾಫ್ ಕಮ್ಗ ಬಾಣಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಇದಾರಿ ದಾಯರಾಯಕುಂ ಮಿದನ್ನೋ ಮಾ ಮೆಷಿನ ತಬಾವ ವಕಿವಕಿ ಇಕ್ತಿಸಾದ್ ತಕೆ ಉಫೆತಿ ತರಗಿ ವೆಗೆನ್ ಅನ್ನನಿ ದೆಂ ಮಿ ಇಕ್ತಿಸಾದ್ ತೋಗ ತೆರೆಗ ಮಾಲಿ ಮಂಫಾ ಇತುರು ವೆಗೆನ್ ದಣಿ ಆದ ದಣ್ಣವಂತೋ ಬೊಲಕಜ್ಜೆ ಆಮ್ದಣಿ ಹಿಲ್ಲಿಗೆನ್ ದಣಿಯೆ ಮುಳಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ GDP ಹಿಲ್ಲಿಗೆನ್ ದಣಿ ಮಿಯೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ತರಗಿ ಕುರುಮ ಬೊಡಬೇಣುವಣಿ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಇತುರ ತರಗಿ ಕುರುಮೆ ಮಿದನ್ನೋ ಸಬಕಿ ಮೀಸಾಬುಣ್ಣಿ ಮುಣಿಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತೋ ದನ್ನವತ ಮಿ ದಾರಿ ದಾಯರಾತ್ ಹೋಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮಿದನ್ನವ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಮೆಷಿನ್ತ ಗಾಯಂ ತರಗಿ ವೀಮ ದೆಂ ಇವಾ ಗೊತಕಿ ಮಿ ಮೆಷಿನ್ತ ಹಿಂಗ ಮೀಹು ಬೇಣುವಣಿ ಆದೆ ರಶುಗಾ ಕಮೆಂಡತಿ ಬಿಜ್ಜೆಹಿಫಾ ಇನ್ನ ಸೊರುವೆಸ್ ವಜೀಫಾಯ ಏಣ ನಿಕು ನೆರೆದೆನಿ ಆದೆ ಆಮು ರೈತು ಮೀಹ ಅಮಿಲ್ಲ ಇದಾರಿ ದಾಯಿರಾಗ ಹುರೆಗೆ ಏಣಾಗೆ ಜೀಬ ಫෑಸಾವಣ್ಣಗೆ ವಣಿಯೆ ಮಿಯೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮೆದು ಬೇಣುವೆಗೆ ಮಿಳೆ ತರಗಿಯಕಿ ಹಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಡಸ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ economic growth minamga yin huwa jinnadi mark raida deas vihivanaharu liwafa dirasaga wani ma sarukara barosave hagigi maanaga mali minivan kama bar nudibi hedifawa budget aki me tolgon mege divi rajyaga miyo fadan ifetti bandu kuraifawa budget kamga wanama idari dairatoge fiscal discipline netigos iktisadi kuriyanmuga kuru adi digu muddatuga foonu bedde warge gellunta kurmatiwe adanwanto mi gellunta kun arage ganeveni danwanto divi rajyaga me lafatuga lamarkozi nizam yadapure taraggi koggen algon men mali gotun lamarkozi nizam taraggi koggen taraggiyan algon men koshammi maga kiwes mi geto hame hemme AWW Herbert management under conditions of decentralization and citizen partnership minamuga shayukofawa dirasaga wani lamarkozi nizam taraggi kurumge maganu magsadaki idari dairatahu gabiliyatukan itur kurume mikan hasil wani rayitunge bæverivun itur koggene dannawanto divehi rajyega lamarkozi nizam taraggi unge tere miwa gotaki siyasatu ಕಂಡೇಳುಮುಗಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಶ್ರೂ ತೌಗ ರೈತುಂಗೆ ಬ್ಯಾವೆರಿವು ಇದಾರಿ ದಾಯಿರಾತಕ ಲಿಬೆ ಮಿಂಬರು ಇತುರು ವಣಿ ಏಗೆ ಸಾಬು ಆ ವಿಷ್ಣುಂತಕ ಆ ಈಜಾತಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಡ ತೆರೆಯ ತಾರಫ್ ವೀಮ ದೆಮ್ಮಿವಾ ಗೊತಕಿ ದಂಡವಂತೋ ತೆಫ್ಫಿನೀಗ ಹಂಡಿ ಕೂಡ ಫಳ ಫದಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಏಕಿಯೇಕಿ ಕಂಕೊಳುತಕ ತರಗ್ಗಿಯೇ ಅಣ್ಣನಿ ನೀಯೇ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿ ದಂಡವ ವಾಹಕೇಕಿ ಅದಿವೆಸ್ತಿ ಬೇಫುಳು ಅಡುವಸ್ಸವಾತಿ UN Habitat ಗೆ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಗರಾರ್ ನಂಬರ್ 21/4 ಗ ವಾ ಗೊತುಂ
mihunna asasi hidumata hodan huri hurastan nattalam beenuwa kamga waanama laamaru kazi nizam taraggi kuran je tannonto mige beenuma ki miyadu shaviyani bile fahiga hunna miha hidumaten hodan wima furage ma legos amba fula damba fuluga usulu ma wadiya kabura irwa huda midala bula faatun duwan nujehi dannawanto ena sida gein nukubegen ena rashuge councilun ena beenuwa muhutadu ta fudigen daniye miya algon me mi hodan miule taraggiyaki hame hemme world bankin tayyar kofawa decentralization index adei la markazi nizam emme taraggi wefawa gomtoge liste mi listuga wani Denmark Sweden Switzerland Hong Kong Singapore Finland Japan Norway USA Korea ade mi gomta algon me nazar hingali ma algon me emme igen dani mi gomta ki duniya ge taraggi ge duwaliga tafatu ek roguta emme huga emme kuriga tibi gomta ke mi algon me na duniya dakka hagigata ke mi hagigata algon me na inkare nukurevene ehen kamun algon me miyadu algon ge bævering राज्य तरक्की कुरमा बोड़ा बेनवानी लामरकजी निजाम इतुर तरक्की कुरमा बुणे मिदन्नवाले हुरिहा नुकुताएं हासिल वीमा दिंबागु तकी दन्नवंतो रयितुन्नकी फुदुंतेरे बायक वेगंदनी अमिल्ला फैमच्च तेदुअतिबि बायक वेगंदनी गावमेगे गोतुगा इज्तिमाई गोतुन्ना इक्तिसादी गोतुन्ना सिही गोतुन्ना तौलीमी गोतुन्ना सियासी गोतुन्ना तिया विदालुआ हुरिहा दायरा कुं अलगोन में गौमा तरक्की अन्ननी वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू Bismillahirrahmanirrahim. Allahun hamd kuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insafir fandiyarum aluganda ekkolu adi idikol team ge bævering wadanti be emmeha befulun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adi mere kuriya megenda foriga de bahus ke mawduwa ki rajya tarakki kuruma boda beenuvani lamarkazi nizam itura taraggi kurume aluganda alunge team wakalat kuramungdani mawduwa dekola en namas hagigata ekkola adi qaume kutiga demi ove qaume ge kuriyaruma taraggi libum ge emme bod en eslaki e qaume ge boundary e gawmege washagin elifawa rongu in adi imuge teren e qawmaka libe minimum kama siyadata istiqlal e nazarun visnar miyad almege dehi rajya mewani hassasi daniwalega me dehi rajya qaime fatibe beru sifante ki dehi rajya beru kurumuge mati maruhalage mashwarat feshwawa mi daniwalki alwan me neva hifata lajje daniwale miyad almege dehi rajya ge iktisal sarahad almege amille belehetu mattaka nellarin turuki vilatun drone ganna sarukaru nimmi nimmumaki kuda adage nimmumennu ekamun dalil koddeni furihama maanaga alme taragi genawma almenne ki furiham minimum bayka vegen dair miyad alwan me emme muhime kamaka kuramvi alwan menge territorial integrity himayeko rakkater kurunka miyad alwan me kuramvi kamaki alwan menne ki ehen gawmaka barosa alutefa nuwa fariji rangalu harodena siyasate ki alwan men gengulamvi eka badalga tebe fulunti vidalwa haradu bodu ahuwa bodu lamarkariz nizam itura taragi kurume nune ade furihama maanaga alwan menna mi minimum ka libeni alwan menne ki iktisadi goto minimum qawmaka vege lemveria vidalwani minimum kamuge namun libu nasname siyasaton minimum kamuge hagigati keriforume gowaname miyadu kobato almege iktisadige halatiki miyadu dollar datken intiha boduweje mi aharoge budget ge deficit ki 13.8 million divehi rufiya ingeto miyadu alwan menge unemployment rate ki 4.2 insatta inflation rate ki 2 insatta miyadu dehi dawlati darani miwani 4 billion america dollar araf ei gdp tige sateka fundara point nuwa sumen insatta imf un alwan men daran restructure kuruma package denumaki nurakati rangabile me dalumge raj taraggi kuruma alume beenwani rectifawa andawalun me diva iktisod salame kuru me dalugan me kurambi kamaki alwan menge sinayat sindifa kuru me dalume kurambi kamaki ufadun terika itur kuru me dalume kurambi kamaki a sinayat diva raj taraf kuru alwan menge iktisod ke timda ko lebbe ki fatura kam gavar fatura kam barosa maduko alwan menge diva raj nuwatiya insatte kam nuwatiya no insatte kam kanuge saradu beenuko kandu gowam ko nafa hodam vi miyadu alwan me iktisod ke tere miyadu waddam vi financial market ta fonaduga bainadukam financial center gaam kuru manni minimum Maldives international finance service authority gaam kuru ni minimum miyadu tam fees kuram vi ngeto miyadu alwan me dehraj iktisod digital and innovation industry taraf ko miyadu vettipawa andawal alwan me salame kuram vi raj thalagi kuram boda beenuwan import alwan barasawa maduko export re export ke industry alwan me fulako value added products dehraj ka taraf ko pasha alwan me izzatte raisu jamhuriya beru gomtaka dubai china for the gomtaka vadage investment forum toga alwan me tera foreign direct investment goalange puna ni me taraggiye emme muhim ei kamuga wati foreign direct investment nas kitame waraka lamarkos kurias radasha taraggiye nana nigeto tebe fulunti vidalwa fade in lamarkos taraggi kurma beenwa fast alwan me hodani konta konto dingaras adinto alwan me fast nagani fast me dannagoti alwan menge iktisadi harakata itur khogge alwan men iktisad harodanako fast libuni ma dente lafatu going with alwan me duvva gannana inguwa salwan me khadada ingeto
ආද අලුවන් මේක දිවෙහි රාජ්‍යයේ තරගියොන් එබබඩ හොරහකි corruption ගේ වබා මේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ ඔය මින්වරකි transparency international කොම් මෙහරකු නෙර corruption perception index දක්කා ගොතික මීඩියා හරු රාජ්‍ය මෙ අනික්කාස් පහත සොස්තාල තිබේෆොන් ති දවන ලාමික නිසම් asking අලුවන් මෙන්න කොන් check බැලන්ස් ඔති මිතාගා අලුවන් එවාක මෙන්ෂන් කුරම් transparency models විදාලවනි ඒ අයින්නු ෆෝර අවර corruption ගේ වබා අශගෙන් ෆකම්ගේ නුරක්කාතරි නිශානකේ ගේතු මේ රාජ්‍ය තරකි කුර්ම බේනු වනි නසාහත්තේ මුජ්තමෙන් අලුවන් මෙන් ගාම් කුරම් මිජෙන් එකන් කුරමට් එක අලුවන් මෙන්ගේ commission office waki department prevention education department hada mikurani emasek kengin geto alwan men mikur alwan men beenu bani ituru maadiya hiterika alwan men beenu ituru fani hiterika boli dawlat ke ebarun alwan men beenu ehen kam alwan midani raj tarik kurum boda beenu bani lamar ka islam ituru tariki kur menune ever ma muhim kange botte iktisadi harakain hingar tawli misi ko dole suan chilenge beenu ve kummata ma mujtamenge beenu ve siyasi hamachonge beenu rajya nazuk timawashi warakkater kurenche iktisadi ko fudintari gawmaka wange beche corruption ge waban salam fa gawmaka wanje mikankam ge kuriya lamar ka nizam lafi yamu ayalani laiche alugan meng dani halaka gellum ge tere wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh